Ali Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasul, ya Rasulullah junjungan kami, ya Rasulullah junjungan kami. Iman Islam marifat pegang teguh sampai mati, rajin zikir tarikat, itu amalan nabi-nabi, itu amalan nabi-nabi. Sallallahu ala nabi sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Nabi Muhammad abdul rasul, Nabi Muhammad abdul rasul. Ya Umar Usman Ali Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasul, ya Rasulullah junjungan kami, ya Rasulullah junjungan kami. Iman Islam tauhid marifat